Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alamda yaratkan Allah Teala hamd sanalar olsun. Allahümme lekel hamdu ala ni'metil İslam. Allah'ım bizge İslam dinini berip musulman kılganına hamd sana maqtolur olsun. Elhamdülillah ala ni'metil iman. Allah'ım bizge iman nimetin bergenine şükürler olsun. Ve lekel hamdu en cealtena min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bizdi Muhammed aleyhisselam'a ümmet kılıp jaratkanına şeksiz maqtolur olsun. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Güvelik berem Allah jalgız anın şeriki yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Jana güvelik berem Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım bizim durud dua salamlarımızды paygambarga, sahabalarına, jana jolun joldogonlarga jetkizgin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz keremetli Kur'an-ı Kerim'de Kadir tünde düşürdük deydi. Hurmatly musulman bir toğan, keremetli Kur'an Ramazan ayın akırkı 10 kündörde düşkün. Bul en çoğun ulu nimetlerden. Allah'a çeksiz şükürler olsun. Ramazan'dın akırkı 10 gününe jetip geldik. Allah uşuğa jetkizdi. Keremetli Kur'an düşkün ay. Kur'an hurmatly musulman bir toğan bul nur, açık aykın. Adamdardı karangılıktan iman nuruna çıkargan. Nadanlıktan ilim bilimge çakırgan. Kufurluktan imanга çakırgan. Adaşkanlıktan hidayatga çakırgan. Kur'an bul imanlılarga şifa jana rahmat. Kur'an bul mav'iza. Kur'an köküröktөгү kısılgan nerselerdi, köküröktөгү oorulardı darılaytыган ıyık Kur'an. Tileke karşı hurmatly musulman bir toğan, köptörübüz Kur'an'ды kolubuzga alsak tanış tamgany tanıbayбыз, tapbayбыз. Kur'an okuganга hareket kılbayбыз. Hurmatly musulman bir toğan, Ramazan ayının köp kündörünü ötközüңүздөр. Köğü ketip azı kaldı. 20'sı ketti, akırkı 10 günge kirdiңiздер. Kimde kim ötkön 20 gün ibadatta, hayri ihsanda жақсы болған болса, бекем болған болса, ошону улантсын. Kimde kim урматтуу мусулман bir туган кемчилик кылган болсо, акыркы 10 күндүктө жетишип калсын. Жараткан Аллах табарак ва тааланын тобо эшиктери ачык. Аракет кылгыла. Өткөн 20 күндөгү кемчиликтерди толтурууга аракет кылга. Эртең рух, жан гаргарага келгенге чейин. İnnallah yakbalu tawbatul abd ma lam yugargir. Peygamber aleyhisselam aytат, Allah Taala bendenin tawbaсын kabul kılat gargaraga çeyin. Can berip gargara bolganda andan keyin tawba eşigi bekilet. Hal kezde aynel mafar. Kayda kaçasın? Kaça albaysın? Kaçuga jol jok. Hurmatly musulman bir toğanım, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا O imandu bendeler, Allah Teala'nın barlığına birliğine iman keltirgen bendeler, tubu ilallah, Allah'a tövbe kılgıla. Kanday tövbe? Tövbeten nasuha, en bekem, çın tövbe kılgıla. Çınıgı tövbe kılsaňar asa rabbukum en yukaffir ankum. Şayet kana kaşki Allah sizlerden günöňördi keçirse. Ve yudkhilukum cennetin tecri min tahtiha al-anhar. Astından daryalar akkan beýişke kirgizer. Tubu ilallahi jemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun. O imanlılar barıňar Allah'a tövbe kılgıla. Allah'ın azabından kutuluu üçün. Hurmatly musulman bir toğan, akırkı 10 kündüktü ganimat, kadir barktay bilgile. Taat ibadatты köp kılgıla. Orozoňordu Allah kalaganday,
bir gana tamagaş, suusunduktan, kumardan ile tıyılbastan, orozda köptögön, orozonu buza turgan, gıybattan, uşaktan, közdü, kulakты, tildi, bardıq denеңерді сақтағыla. Урматтуу мусулман bir туған, қалған 10 күннің keçelerin keremetli Kur'an menen, istiğfar menen, dua menen, zikir menen, kayrımdуулuk menen, bir-birizge meyrimdүүлük menen, bir-biröөнү keçiribil menen, boorukerdүүлük menen, jakşı amaldar menen, jakşı sözdör menen ötközүүgө hareket kılayla. Kançalagan adamlar Ramazandın akırkı 10 günü emес, Ramazanга жетпестен ötüp ketти урматтуу мусулман bir туған. Алар азыр кабырда ibadattарын ашыкча кыла албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин өткөн жумаларда айттым. Балия деген жерден коомдон 2 киши келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын колун кармап байат берди. İmanды, исламды кабыл алды. Бирөөсү иманда, исламда, ибадатта көбүрөөк аракет кылды. Пайгамбар алейхиссалам менен жихадка чыгып, jihadda şahit bolup kaza oldu. Ekincisi, al ötkönden 1 yıldan keyin kaza oldu. Biroq al tabii ölüm menen kaza oldu. Al şahit bolgon jok. Sahaba tuş gördüm. Tüşümde ekөөsü beyişli eşigi takıldı. Birincisi, ekinci ölgön adamdı beyişke birinci kir dedi. Şahit bolgon kalıp ketти. Bir kança vaktan keyin beyişli eşigini açıp şahit bolup imanda, cihatta köp hareket kılgan adamdı ekincilerden bolup beyişke kirgizdi. Tüşünde görgön sahaba men de kireyin desem sagal erte dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelip sahabalarga körgön tüşünü aytıp başladı. Baliya kavmidan kelgen 2 adamdın şahit bolgon birinci kirbesten 1 yıl yaşap jönököy ölüm menen ötkön beyişke birincilerden kirdi. Bul keyin kalıp ketти. Buga taң kalıp jatam dedi. Sahabalarga aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytkan kezde Peygamber emne üçün taң kalasыңар dedi. Bunun emnesiga taң kalasыңар. Ekinci ölgön şahit bolbostan ölgön murdagı şahit bolgondan 1 yıl artıqıraaq yaşabadı. Ova 1 yıl artıq yaşadı dedi. 1 yıl oruza karmadı mı dedi. Karmadı dedi. Anda emne taң kalasыңар. Ramazandın berekesi menen bul jannatка birincilerden kirdi deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, Ramazandın en negizgi akırkı 10 gündük Kadir tün içinde olgun aydın akırına keldik. Urmatlı musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di Kur'an-ı Kerim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün Peygamber'de en jakşı örnek var deydi. Peygamber'di kanti örnek alabız. Kiyim keçedelevi. Peygamber'din adep ahlakında, jürüş duruşunda, ibadatında, üyündögü, üy bülösüne, bala çakasına, sahabalarına bolgon mamilerdelerde örnek alabız. Oşonda en negizgi örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ibadatında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı 10 gün kelgende Ayşe nevzet kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yeştehidu fil aşr ahir avahir ma la yeştehidu fi gayrihi. Kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber yeştehidu köp hareket kılatılı. Fil aşr avahir akırkı 10 gündükte başka kündörde hareket kılmaganday. İbadatı köp bolatılı, zikri köp bolatılı, duası köp bolatılı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe neviz ömür yoldaşı aytat. Kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ila iza dakhalal aşru akırkı 10 gündük kirgende, akırkı 10 gündüke kirdik mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahya el-leyle keçeni tiriltetile, uyku meyen ötközbeytile, ve ikaza ehle, üy bilesin uygutatile, ve şedde mi'zarah degen belim bekem baylaytile. Ayılda öskön aksakaldar körgöndür. Mi'zar degen ıçkır. Bugünkü kayışkur. Anı bekem baylayt degeni ayaldardan da üzületile. Ayaldargı bolgon mamilesinde toktotup, üy bilösün oygotup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadat menen alek bolotile. Urmatı musulman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı 10 gündükte itikafka oturatile. İtikaf degen niyet kılıp meçitte. Akırkı 10 gündükte itikaf 1 gün, 2 gün, 3 gün arkim özünün kudretine jaraşa. Meçitte niyet kılıp sutkasına ibadat menen çıkmaydı. Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kana ya'taki fil aşr avahir min Ramazan hatta tavaffahullah azze ve cel.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının akırkı 10 күндүгү kelgen кезде daima meçitten niyet kılıp hiç kaçan meçitten çıkpastан i'tikafka oturat ele ölgөнгө чейин. Kaza болгонго чейин. Peygamber Ramazanda hiç i'tikafka oturbagan günü bolgon emес. Akırkı 10 күндүктү tolluk ötközet ele. Başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ötör жылы 20 күнче ibadat kıldı Ramazanda deydi. İtikafka. Urmatı Müslüman bir tuğan Leylatul Kadr hayrun min elfi şahr. Kadir keçesi 1000 aydan jakşırak. Tenezzelul melaikat ve ruh. Al kezde tenezzelul melaikat ve ruh. Cebrail aleyhisselam jana bardık perişteler jerge düşöt. Fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Allah Taala'nın izni menen, ruhsatı menen. Selamun hiye hatta matla'al fajr. Al taң жүргөнгө чейин эң бейпилдик күн болот. Урматтуу мусулман бир тууган, хайрун мин алф шахр. 1000 айдан жакшыраак дегени 30.000 keçeden жакшыраак. Кадыр keçesi 30.000 keçeden жакшыраак. Жараткан Аллах табарак ва таала бул күндөрү күнөөлөрдү кечирет, дуаларды кабыл кылат, амалдар кабыл болот. Жасаган амалдарыбыз bir kança ese soğuptoru köp bulut. Urmatı Müslüman bir tuğanım, akırkı 10 günlükte hareket kılgıla. Kadir tundu tosuğu hareket kılgıla. Ayrıkça akırkı 10 günlüktün tak gündörü. Kebirler kadir tun özü sır bul. Sahabalar Ramazan ayın içinde izleçi böken. Ramazan ayının içinde izleçi böken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı 10 gündük dedi. Dağı kebirler 27. keçe deydi bizi okşayan jalkoğlar için. İnna enzelnahu fi leylatul qadr ve ma adraka ma leylatul qadr. Leylatul qadri hayrun min elfi şahr. Leyla degen keçesi el qadr. Kadir keçesi leylatul qadr degen söz Kadir süresinde 3 jolu kaytalangan. 9 tamgadan turat. Köbeytkönde 27. Oşondan Kur'an'da tafsir kılgan alımlar 27. keçesi bolusu köyrük maksatka jakınrak deydi. Oşonda ile Kadir suresini okuyan kezde inna enzelnahu fi leylatul qadr ve ma adraka ma leylatul qadr. İnna biz enzelna düşürdük hu al Kur'an'dı ve ma adraka ma leylatul qadr sözme söz geldi. Salamun hiye hatta al beypil tün hiye al keçe degen al degen söz 27. söz deydi. Oşonduktan da Kadir keçesi 27. keçesi bolusu körük anıgırak deydi. Urmatı Müslüman bir tuğan. Al keçe 30.000 keçeden jakşırak eken. Андай ola turgan bolsa urmatı Müslüman bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir keçesinde en negizgi tosu niyetiniz Allah ihlasты nasip etsin. Kılgan ibadatımızda, söylegen sözümüzde, meçitke kelgenimizde, her bir işimizde Allah ihlas nasip kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kâme leyletul kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddeme min zembihi. Kimde kim Kadir keçesini yıktığa iman keltirip, bul keçe 30.000 keçeden jakşırak, 1000 aydan jakşırak dep iman keltirip, soğun Allah'dan ümit kılıp Kadir tüntöse turgan bolsa gufira lehu ma taqaddeme min zembihi. Anın ötken bardı günöleri keçirilet deydi. Biroq urmatlı Müslüman bir kantıp tosobuz. Tileke karşı jılda körösün meçitke kelip alıp her burçta süйлöşkön, telefon çalgan, telefon çukugan, tanışı menen bir sayasat, uşak başka menen alek. Ha desem men meçitke vardım. Meçitke kelişin şart emez. Kuptan namazın taravini cemaat men okugandan keyin uyuňe barıp, Kur'an okup, zikir kılıp, ara-arada tura kalıp, 2 rekat nafil okup, hareket kılır urmatlı Müslüman bir tuğan. Laylatul Qadr urmatlı Müslüman bir tuğan kim ağa jetken bolsa bardık jakşılıkka jetken bolot. Urmatlı Müslüman bir tuğan farz namazlarga beken bolgula. Qiyamul layl, tünkü namazga, tahajjudga, tarawihge, zeketiňerdi bergile, sadaka bergile. Orozoňordu
buzub koya turgan her bir jaman nerseden toktogula. En negizgi hurmatlı musulman bir toğan bugünden niyet kılalı. Akırkı 10 günlük baştalganda niyet kılalı. Aşşahna, kör albastık, kızganu, biröge jek körü, uruşu, talaşu. Albatta hurmatlı musulman bir toğan biröde jek körü, bir musulman menen düşman bolu bardık jakşılıkты jok kıla turgan nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga çıgattı. Maga Kadir tününün kayсы eken anık maga körsetildi deydi, haber berildi deydi. Bирок silerge aytayın dep çıksam, iki sahabanın aytışıp jatkanını gördüm de, iki sahaba pikir kelişmey jattır. Allah Taala meni unutturdu, je men unutup kaldım dedi. Oşo unutkana da bir hikmet sır menen bendeler oşonu bilbeste, bilbegenimiz daha jakşırak akırkı 10 gündө köbөрөөк ibadat menen hareket kılsın degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nak aytıp koysa bolat ele. Uşul tünü Kadir tün dep. Emnenin kesepetinden unutturuldu. Eki sahabanın pikir kelişmeslikten. Anday bola turgan bolsa urmatlı musulman bir toğanım, Kadir tünden burada en negizgi maselelerim ne eken? Birbirimizge jek körүүnü taştaylı. Jürөгübüzdü tazalaylı. Kör albastık, kızganуу деген nerseler. Urmatlı musulman bir toğan jüröktörдү tazalaylı uşul keçelerde. Ayrıkça tak keçelerinde taat ibadatımızды köpөйтөлü. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu." O Allah'ın barlığına bilgin iman keltirgen bendeler. Qu anfusakum. Özüңөрдүн nafsıңарды saktagıla. Dozoktan saktagıla, korgogula. Ve ahlikum jana uy bilöңөрдү. Özüңde elemez. Kudayıma şükür men namazga kelip jatam. Kudayga şükür men tameki tartpaymın. Kudayga şükür men uruluk kılbaymın. Kudayga şükür men pivo içmeymin. Bирок bala çakaňçı, kızlarıňçı, ömür joldaşıňçı. Qu anfusakum ve ahlikum nara. Özüňördü jana uy bilöňördü dozoktan saktagıla. Urmatly musulman bir toğan. Baldarыбызды 11 yıl mektepke keç kalbasın dep, sadikten keç kalbasın dep oygotosun. Bamdatqa ne üçün turguzbaysın? Balаңды dozokka düşürsün kalaysın da. Emne üçün ibadatqa çakırbayбыз? Bilimsiz kalat, diplomsuz kalat deysin. Bирок dozokku bolup kalat dep korkboysun bu. Uy bilöňdü urmatly musulman, namazga turdun. Es alıp alsın deysin. Qu anfusakum ve ahlikum nara. Özüňördü jana uy bilöňördü kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyeti. Her biriň bir jerde jetekçilik kılasın, jetekçilik kılgan jerge жооп beresin. Ar-raculu ra'in fi beytihi ve mas'ulun an ra'iyeti. Her bir erkek üyünde jetekçi başı. Başçılık kılgan üyüne жооп beret urmatly musulman bir toğanım. Anday ola turgan bolsa, Kadir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı 10 gün kelgen kezde keçesin tiriltip uy bilösün oygotot ele. Sen de Peygamberdi ülgü tutkundağı uy bilöňde bala çakaňdy, kızlarıňdy, kelinderiňdi turguz. Hurmatly musulman bir toğanım. Kana yuqiz ahlehu fil ashr awahir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü jeke ibadat kılbastan uy bilösü menen ibadat kılууга bala çakasını turguzat ele. Anna kana yahtimul Kur'an fi hurmatly musulman bir toğanım. Sahabalar tabiinlerdi mınday jaşoosuna köngül buruň da. İbrahim Naha'i rahmetullahi aleyh. İbrahim an-Naha'i anna kana yahtimul Kur'an fi şehr Ramazan fi kulli selasa. İbrahim Naha'i Ramazan ayı kelgen kezde ar 3 günde Kur'an'dı toluk okuçu eken. Ar 3 günde Kur'an'dın başından akırınaça hatım kılçu eken. Akırkı Ramazan ayı kelgen kezde ar 2 günde hatım kılat eken. Bugün kebir cumabekler tarawega kelelekleri de var alı. Ömüründe hatım Kur'an'a turbagandar var. Katada radıyallahu ta'ala anhu. Yahtimul Kur'an'a fi kulli sab'in. Sahaba ar 7 günde hatım kılat eken. Ramazan'da. Faiza dakhala Ramazan hatama fi kulli salat. Jön jaşoosunda. Ar cumada bir hatım Kur'an kılat eken. Ramazan kelgende ar 3 günde hatım kılat eken. Kadir tün akırkı 10 gün kelgen kezde ar sutkada bir hatım kılat eken. 10 jolu. Hurmatly musulman bir toğan, sen Kur'an'da okuy albaşın mümkün. Toluk okuy albaysın, hatım Kur'an kıla albaysın. Bирок hurmatly musulman bir toğanım, sen bilgen süreleriň menen üýüňde
tarawıdan bargandan keyin İhlas'ты bilesin, İnna Atayna'nı bilesin, Vel Asr'dı bilesin, kısa 3 ayatlıklardı. Oşonu menen kaytala okuyu ver. Fatiha'nı okuyandan 3 kaytala, 5 kaytala, 10 kaytala, Kıyamul Leyl okuyu ver. Hiç emesi yok. Her kim bilgenini okuydu. Bilgen süreler men. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Ramazan ayı kelgende niyetlerdi жаңыла kıla. Hareket. Meçitke beken bolgula. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytat, Ya Nebiyallah, ana Ayşe, Ya Nebiyallah, ara'eyte in vafaqtu leyletel kadr ma aqul. Ayşe nevz aytat, Ya Resulallah, eğer men Kadir tününe dal kelip kalsam, Kadir tünü bildiniz, tozup atasız. Eğer uşul tünü 27'si misalı, Kadir tünü ekeninde bilip kalsam, ma aqul, ne deyim deydi. Ne deyip dua kılayın deydi. Ayşe nevz ömür yoldaşı peygamberden sorup atat. Kal, takuline aytasın ya Ayşe. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme ey Allah'ım inneke afuvun sen keçirimdüsün. Tuhibbul affe keçirgendi jakşı görösün. Fa'fu anni meni keçir. Allah'ım sen keçirimdüsün. Keçirgendi jakşı görösün. Meni keçire körgün. Ata-enemdi keçire körgün. Baldarımdı keçire körgün. Çoğ ata çoğ enemdi. Barına dua kıla ver hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Biroq keçirimdi suraştan murda keçirgendi bil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ar düşönbü jana beyşembi kündörü beyiştin eşikleri açılıp Allah'ın barlığına, birliğine şerik koşboğun bardık bendelerin günösü keçirilip, biroq iki adamdın günösü keçirilbeydi. Bul eköөнü keçiktirgile, şaşpay turgula deydi sahabalar, periştelerge. Emnege keçiktirilет? Hatta yastaliha birinci eköö birbirini keçirsin deydi. Allah'ın keçirimin kalasan, azırımda öyle-çü. Lentangda arka türdağın, kimdi kapa kılgansın? Kim menen arazdaşkansın? Kim menen süyleşmey jürösün? Kim menen salamdaşmay jürösün? Oşolordu keçirgin dağın, andan Allah Taala'dan keçirim suragın. Hurmatlı Müslüman bir toğan, Kadir keçesinde en köp dualar kılga. Dualar bul en berekeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizge duanı da üretip koydu. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Allahümme vaffiqna li duai bi leyletina ve nahar. Allah'ım Kadir keçesinin akırkı 10 gündürü keçeyi kündüzü jana keçesi dua kılıga bizge nasip kılgın, bizge iyilik bergin. Ve tecavüzan taksiruna kemçiliklerinizi keçirgin. Ve seyyiatina hatalarımızı, günahlarımızı keçirgin. Allahümme agfir lana ve li validina. Allah'ım bizi keçirgin. Ateylerimizi keçirgin. Vel cem'il mu'minine vel mu'minat. Bardık imandı, erkeklerdi imandı, ayaldardı keçirgin. Vel muslimine vel muslimat. Musulman ayaldardı, musulman erkeklerdi keçirgin. İnneke entel gafurur rahim. Sen keçirimdü, mehrimdüsün. Allahümme tekabbel siyamena. Allah'ım orozumuzu kabul kılgın. Ve kıyamena, kıyamımızı kabul kılgın. Ve cealna mimmen faale imanen ve ihtisaben. Allah'ım bizdi orozonu, cana kıyamdardı iman keltirip, soğunu özünden ümit kılıp, oroza karmagandardan, kıyamda turgandardan kılgın degen dualardı kılal hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bir gana jeke özübüzdü oylap olsun, egoist bolbosun. Allah'ım akşif anil muslimine ma nazala minhum min durrin vel bela. Allah'ım musulmandarga jetken ar kıyınçılığını joyup jok kılgın, oorçuluğunu jengil kılgın, bale kırsıklardan saktagın dep. Jana kimge? Allah'ım Hazreti Ahmed ibn Hanbal 4 mazhabtın bir başçısı mınday deydi eken. Menin uşul duam kabul bolot degen duamды dal bilip kalsam deydi. Oşol duamды men jurt başçıga, el başçıga arnayt elem deydi. Oşolor oңolsa oңolobuz deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sınfani minen nas iza saluha saluhan nas. Adamların arasında iki tayfa var deydi. Oşo iki tayfa oңolsa qoom oңolot deydi. Al umara jetekçiler. Ekinçisi al ulama alimler. Akta ak, karаны kara dep aytsa. Adalda adal, aramda aram dese. Jetekçiler menen ilimdüler. Koşamat kılıp barına makul bola öğret dep turbaştan akta ak, karаны kara dep aytış керек. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Жараткан Аллах табарак ва тааладан Фирдаус а'ла бейишти сураңыз. Күнүгө дуа кылып атабыз. Ла илаха иллаллах, настагфируллах, истигфар айтып кечирим сурайбыз. Ва нас'алукал жанна, бейишиңден сурайбыз. Ва на'уду бика минан нар, дозогуңнан бизди сактай көргүн деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган экен да. Кыйла лин наби саллаллаху ай дуа ашфа асма. Дуалардын эң кабыл боло турганы кайсы? Бендени эң колдой турганы кайсы? Аллах кабыл кыла турган эң кайсы дуалар десе, Жауфул лейлил ахир. Кеченин акыркы бөлүгүндө дептир. Ва дубру салаватил мактубат. Жана ар фарз намаздардан кийинки болгон дуалар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайсы дуалар эң кабыл болууга жакын десен экен, фарз намаздардан кийинки болгон дуа жана кеченин акыркы 3-чү бөлүгүндө. Урматтуу мусулман бир тууганым, Алладан коркуп, Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө бекем аракет кылыңыздар. Бирок кадыр түнгө туруу үчүн, кадыр түндү тосуу үчүн эмнелер бизге жардам берет? Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүнө көңүл буралы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кыямыл лайга туруш үчүн эмне кылат эле десе, биқиллати таам. Ооз ачар кезинде курсакты домпойтуп тоюп албагын. Өткөндө айттым, Рамазанда кебирлер вес таштабастан эле кайра вес алып атат, Ооз ачарга барсаң көптөр отуруп алып, "Мо көйнөктүн топчусу жетпей калды" дейт. Көйнөк тар болуп калды. Көйнөк тар болгон жок, сенин курсагың чыгып атат. Көйнөккө сен айып койбогун сен. Топчу жетпей, топчу демезсин. Сенин курсагың чыгып атат. Кыямыл лайл туруш үчүн таравида, тахажжудда бекем турам десең, дымпыйып тоюп албагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мана хадисин карагын. Кана якулу алейхи салату вассалам ва азкат таслим, пайгамбарга дуа саламдар болсун. Ма малаа ибн адам ви'ан шар мин батнихи. Адам баласы толтурган эң жаман идиш ал курсагы дейт. Курсагыдан жаманыраак бир идишти адам баласы толтура албайт дейт. Ви'a деп же капты, мешок. Адам баласы толтура турган эң жаман идиш кайсы экен? Курсак экен. Бихасби ибн адам, бирок адам баласына жетишерлүү дейт. Лукайматин бир канча лукма, бир канча жутум, юқимна сулбаху, ошо сенин ден соолуңга бере турган, күч бере турган болду. Фа ин кана ла махалата, эгер ошондой эле жешке мажбур болсоң, жебей коюшка айла жок болсо, жебей койгонго айла жок болсо, фасулусу ли таамихи, ашказаныңдын 3/1 тамакка калтыр дейт. Васулусу ли шарабихи, ашказанын 3/1 суусундукка, сууга, чайга калтыр дейт. Васулусу ли нафасихи, 3/1 дем алууга, абага калтыр дейт. Машалла, биз Орта Азиялыктар ашказанды 3-кө бөлүп, бир бөлүгүн этке, бир бөлүгүн камырга, бир бөлүгүн салатка толтуруп алып, анан намазга келгенде кекирип алып, намаз качан бүтөт экен деп, саждага барган кезде курсактан кекириңе бир нерсе келип тура берет. Анан бала ыйлаганда, баланы уктатыш үчүн энеси эмне кылат? Эмчек берет. Курсагы тойгондо дымпый уктап калат. Сен да курсагыңды ошентип толтуруп алсаң, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү иманга, исламга чакырган кезде Египетке кат жөнөтөт. Египеттин падышасы пайгамбардын катын алгандан кийин бул акыр заман Мусадан, Исадан кийин келген пайгамбар экенин дал билет. Ал динди кабыл алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга белек катары пайгамбардын өмүр жолдошу Мария Кыптия, Мария энебизди кызмат үчүн жөнөтөт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху Египеттен көптөгөн белектер жөнөтөт. Белектердин катарында Египет, древний Египет деп, эски Египет тарыхта архитектура боюнча, медицина боюнча өнүккөн бир канча табыптар жөнөтөт. Пайгамбар жана анын сахабалары ооруса дарылайсыңар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келген белектерди баарын кабыл алат. Египеттен 1 айлык 2 айга жакын төбө менен, улоо менен келген, кат алып барган сахабалар менен келген Мария Кыптия, Мария энебиз пайгамбардын жанына келиш менен ашхаду ан ла илаха иллаллах
ва ашхаду аннака Мухаммадан абдуху ва расулу. Куәлік берем Аллах жалғыз, сен Алланың жөнөткөн хақ пайғамбарсың деп иманды қабыл алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам иманға, исламға чақыра элегиле. Иманды, исламды қабыл алуға не себеп болды десе, мо сенин тарбия қылған адамдардың адеп ахлақын, бұлар жолда келгенде өзінің енесіне қарап келгендей, бір жаман көз қарашта болбостон, өзінше тамаша сөз атпастан келгенден, егер ушул сахабалардың сен тарбия қылған адамдардың тарбиясы ушундай болса, сен чыныгы Алланың хақ пайғамбарсың, иманға, исламды қабыл алады. Пайғамбар алейхиссалам Марияға үйленеді. Пайғамбар алейхиссалам өте данышман кишилер. Бардық аялдарын үйлері Мадинадағы мешіттің айланасында болса, Мария Қыптияға мешіттен алысырақ құрма баққа үй салып береді. Эмне үшін? Ал Египеттен ошондой жерден келген. Келген табиатта өзгөрбөсүн деп. Ошо Ибрахим деген пайғамбардың Ибрахим баласын ошо Мария небес төрө берген. Бирок маселебиз бул эмес. Урматтуу мусулман, бир тууган пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Марияны өзүгө жубай кылып үйлөнөп, белектерди кабыл алгандан кийин врачтарды кайтып кете бергиле дейт. Айтайын деген ушул. Египеттен келген врачтарды кете бергиле дейт. Биз врачка муктаж эмеспиз дейт. Эмне үчүн десе, биз ушундай коомбуз, ач калбаш үчүн тамактанабыз. Тамактанганда, ач калганда тамак жешке мажбур болсок, ашказанды үчкө бөлөбүз. Бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн суусундукка, бир бөлүгүн абага, ошондуктан биз оорубайбыз дейт. Бүгүн мана врачтарга барган бардык оорудун борбору ашказандан кетет. Бөйрөгүм оорду, бөйрөгүн кысып алган. Бирөөсү айтат, мен дейт, Кыргызстанда текшериле бердим, давлением көтөрүлөт дейт. Адышка болом, башка болом дейт. Түшпөгөн узим калбады, барбаган кардиологум калбады дейт. Новосибирге барсам дейт. Бая киши дейт, менин дейт, мээме канжар сайгандай жеткизип айтты дейт. Жүрөк өзүмдө илинип туруш керек дейт. Сен семирип жүрөгүң столдун үстүнө жатат, кысылып дейт. Сен арыктасаң айыгасың дейт. Так тийди дейт ошондо дейт. Май көтөрүп калган дейт. Сеники мынтип эркин мындай дем албастан майлар түтүп алган. Сеники мынтип жатып алган, иштебейт деп. Ошондой да эмне кыласың? Урматтуу мусулман, бир тууган, маселебиз эмне? Кадыр түндө дагы түн тосом десеңиз, ооз ачарда ашказанды дымпыйтып албаңыз. 3төн бири неге экен? Тамакка, суусундукка, абага. Толтурбасаң кандай дем аласың? Шу кекиртиге кегиче жеш керекпи? Урматтуу мусулман, бир тууган, тамакты азайтат экенбиз. Бул денең жеңил болот, сергек болосуң. Кебилер айтат, машалла, намазды башкача окуп калдым да мына дейт. Не болду десем, 4 килограмм таштадым дейт. Сергек болот экенсиң? Кебилер сүйнөт, алхамдулилла 30 таштадым дейт. Машалла. Элестеткине. Бою 1.70 эмес. Килограмм 150. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өтө курсагы чоң чыккандарды өтө жаман көрөт эле. Пайгамбарга жагам десең, бираз дегеле эч кимге жакпайт да, өзүңө да жакпайсың да, туурабы? Бирөөсү, мен устазым бар эди, Молла Таштемир, Кудай рахмат кылсын, айтат. Мога мен таң калам да дейт. Мунун намазы кандай болду экен дейт. Мунун намазы нормаль эле устаз, эмнеге андай дейсиз десем, мен дейт кышында дейт, аксакалдар билет, мурда пакталуу шым болот эле. Пакталуу шым кийип алдым дагы дейт, устазыбыз. Даарат алайын деп бар, истинжа кылайын десем, колум жетпейт дейт. Менин пакталуу шымым дейт болсо 2 сантиметр эмес дейт, пактасы дейт. Бу курсагы бучок, бу колу кантип жетет экен, ошол жак жуубайт го бул дейт. Даарат алыш да кыйын да. Бул чындык, туурабы? Көрдүңүзбү, устаздар эмнелерди ойлойт? Бу кантип колун жеткизет экен тияка дейт. Туфлиңди кие албайсың, кантип аяк жуасың сен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, урматтуу мусулман, бир тууган, сүннөтүгө көңүл бурайлы да, тамакты аз же дейт. Ошондой эле урматтуу мусулман, Рамазан айында пайгамбар айтты: "Ла тазалу уммати би хайрин." Менин үммөтүм дайым ийгиликте, жакшылыкта боло берет дейт. Бирок шарты бар. Качан? Ма аджалул ифтар, ифтарды шашылып кылсалар. Не кылса? Оозжарды шашылып. Отура бербейсиң да, жарым саат. Намазга алып бар го деп. Ва аххару сухур,
Sargılıkты keçiktirip. Sargılıkты bamdattın azanıga 5 minut, 3 minut, 2 minut kalgangacha kılsang bolot. Sargılıkты kança olsa keçiktiresin, iftarda şaşılasın. Түшүндүңбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүм ийгиликте боло берет. Эгер ооз ачканда шашылып, ооз бекиткенди кечиктирсе дейт. Урматтуу мусулман бир тоңа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түндө туруу үчүн кайлула сүннөт бар. Кыйлу фа инна шайтана ла юқал, кайлула күндүзү куш уйку кылгыла, шайтан куш уйку кылбайт дейт. Күндүзү бир аз уктаган адам түнкү ибадатка бекем болот. Бирок пайгамбар нахат ан-навм qabla al-isha, куптандан алдын уктаганга пайгамбар тыюу салган. Пайгамбар саллаллаху ан янам awwal al-layl. Кеченин куптандан кийин эртерээк жатат эле. 12-1 кече отура бербейт эле. Урматтуу мусулман бир тоган, ошондон убакытка көңүл буруш керек. Аллах Кур'ан-ы Керимде эң көп касам ичкени убакытка. Биздин бенденин көз карашында дасторконго касам ичем, Куранга касам ичем, Каабага касам ичем дейсин. Шариятта касам бир гана Аллахтын аты менен болот. Кимде ким ант ичсе Аллахтын аты менен болот. Аллахтын атынан башка касам болбойт. Бирок Аллах Таала өзү жараткан жаратылышта эң баалуу, улуу нерселерге ант ичет. Вад-духа, чачке кезге, вал-лейли, кечеге, ван-нахар, вал-фажр, банда вакыттын көп вакытын, вал-аср, вакытка ант ичем. Иннал инсана лафи хуср. Албетте инсан жашоодон зыянда учурайт. Иллаллазина аману, иман келтирип. Бир эмне үчүн? Biz vaqtga көңіл бұрышымыз керек. Бірақ урматты көңіл бұрғын 5 вақыт намазды өз уақытында оқиыз ба? Бамдатты көрөбүз, канчада казы болот, канчада пешинди өз уақытында, жуманы өз уақытында, оозачарды өз уақытында, хажга өз уақытында, арафатка өз уақытында, минага өз уақытында, муздалифага өз уақытында. Динибиз бизге мусулмандарга вақытка көңіл буруга үйрөтөт. Бирок биз кээде бир жерге чакырса, 1 саат кечиги барып кечиресиз, бия кыргызча болду дейсиң. Кыргызча эмес. Ал сенче болду. Вақытқа көңіл бұр, урматымыз. Вақыт бұл өмір. Аллах Таала бізге вақытқа көңіл бұр бейді. Біз намаз оқыған менен ошонун сабак ала албайбыз да. Вақыт деген нерсе эң баалуу нерсе. Сенин жашоодо оборот кыла турган эң чоң капиталың сенин өмүрүң, вактың, урматтуу мусулман бир тууган. Ошол өмүрдүн ичинде 1000 айдан ашыгыраак, 1000 айга тең келген кадыр түн жөнүндө маселе болуп атат. Ошону да бир түндү да текке өткөзүп бербе. Бул 30.000 түнге теңген, 30.000. 1000 ай, 84 жыл урматтуу мусулман бир тууган. Бир кечеде 84 жылдык ибадатка жете турган болсоң. Кимде ким эртерээк жатсаң, кечки ибадатка болосун, күндүзү. Урматтуу мусулман бир тууган, жана ошондой эле чоң бир фурсат жараткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен не кылышыбыз керек экен? Бүгүннөн ниет кылыңыздар, белди бекем байлап, кадыр түнгө аракет кылалы, ниетибизди оңдойлу. Алладан коркула, ниетиңерди жаңылагыла, максатыңарды жаңылагыла, ибадатты уланткыла. Бир Аллах Таалага өзүңдү бир көрсөтүп койчу, кандай бенде экениңди. Кудайым, мен сен сүйгөн бендемин мен. Сенин буйругуңду аткарам деп. Бирок өзүңдүн жакшы жагыңды көрсөт. Ошо күндагы барып таксиде отура бербейчинде. Урматтуу мусулман тууган, кайра кайталайм. Көрө албастык, кызгануу, жек көрүүдү таштагыла. Бул дүйнөдөн ким өтпөдү? Баарыбыз өтүп кетебиз. Аллахумма жал жамана хаза жаман мархума ва тафарруқана мин баъди тафарруқан маъсума. Аллахым бул жамаатыбызды өзүңдүн рахматыңа татыктуу жамааттан кылгын. Бул жерден чыгып ажыраган кезде шайтандын азырыгынан, күнөөдөн сакталган бенделерден кылгын я раббал аламин. Ва ла тада фина ва ла минна ва ла ма'ана шақиян ва ла махрума. Аллахым биздин арабызда эч бактысыз бенде кылбагын, бизди жана бизди дуа кылган инсандарды. Allahümme inna nes'alukel huda ve tuqa. Allah'ım özünden hidayatı, takvalıktı surayımız ya Rabbel alemin. Allahümme inna nes'alukel en terzuka kullena minna lisanen zakiran ve kalben şakiran. Allah'ım her birimizge seni zikir kılgan til, şükür kılgan dene ve bedenen alel belai sabira. Özüngün sınavlarına sabır kılatırgan deneler bergin ya Rabbel alemin. Ve kalben haşi'a, özüngden korkon, özüngü berilgen jürek bergin. Ve amelen mutakabbela saliha, özün kabul kılgan salih amallar nasip kılgın ya Rabbel alemin. Ve imanen rasihan, bekem iman bergin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.